Kire mendono tomasu. Kemunina tamaki mami bakalo malangi. Kemunina ni mami kalau kau kawa kalau gangga. Kemunina munia lo malangi. Kimami baka bina kana kalau misati ko nanomni ndo ni tukutuku henambungi ni kuwa meroni baka ndewa takaturanga na tukutuku mailo malangi ngandre bituranga mekine mami ikimami na baka roronga henambungi ni kuwa sebon wala banga turanga kimami tiko maikina kimami warong tu kina nambungi ni kuwa sani mami masu turanga ni natarai kimami na elomuni na buki kimami liuta kimami misani mami na tukutuku turanga kwa baka rauta kina nambungi ni kuwa Nialo binaka ni bukai kwa na nomuni tamata, nomuni lumuti. O kwaya oni sakadiba oni sanding takana kalau. Mengusumuni tiko turanga na bimbong satu na matay kima. Kima misa masuta turanga, nialo binaka. Sulit ko nambula binaka kina kaukawa. Menaliu taki kwa tiko na lomuni na lo tambu turanga. E na buku ni tukutuku e nene mami, e bukaro taki tiko turanga mene mami. Meroni bukai mami turanga. Terai lagi kina ne mami mbula ni bikela iki kemoni. Kami kima mina voga rautu ni singa binak. Oni na lesu mikena. Turang kima mina numira na weka iki mami. Ena bonan duindu iki mami sema mikina. Ena mbongi ni kuwa. Senrenren ni mbula dhaba turanga kima sota. Nyalo binaka na kalau. Ni liu tagi iki mami. Ni buke iki mami. Ni wakau kau tagi iki mami. Na ituku turanga ni mami sa ituku ni mbula. Me bagali suike mami beke moni pinna bagali bana nomuni sarongo de kima misa laibo na songo nyongo turanga ni mai teke bona ni tiko loma ni mai tinia telenga beke mami turanga ni kema mina leso eke ke mami bakila turanga ni koni sa bosauti beke mami gosa kana ni mami masu ke mami sa bani lenga kina ka bagado do taka kina na da boni chisuna ne mami turanga kai bagambola amen. Nakasara valeu, vina valeu. Pablo vina valeu, na ni viki da bakin da kinda bakin tu kin. Da Pablo vina kata valeu na loloma ni kelu. Kena lona sayang dong biti kenda barar. Pablo vina kata lenga na kami kum batu sanden dia ongere timo tingation. Neta nimbula vina. Kemini na biakan sana racing di bakasa mata kio timo tingation. Neta dua nangona do takat kuna Bible study no muni vale mai kornibia. Do bilang. Nah, ando mo juga dapat kira tomanasa. Au formuli manangona ya. Kana ngono singa indingi takakino ya. Mesulian kumpula wetis. Menangona ya merdo bongo o marau ni uredi kemuni o marau ni rongo tal nandu mum misakin tabaki taltik na vale na dau ndo dakava nangona ya kana Bible study ni na bakasam takachuko tondo study chuko nangona ya book by book like a verse by verse. Then we go word by word. Au do tambo tok ngana bimbongnya au do rongo tat kunum do pamatala au tabi bola sing do bosa ngona. Dor ka do maro tak vale au nandu asa ini batara ponto moto pai. Atau do bawon do kio morto manasa kita do di kan kornibia. O chambongi vi sobutale o lendu tale nasel. Io ni nare ni sinba kelambia karena nabi buke na sona mal ni bosa ni bakasala rara manda bi osita ambo bebu ke me bunde toka kira na tomate lele ya na da bono na duru sota tal kinum dominico enti nembe akana kardu kai so that God works in mysterious ways unknown to me and the bawli binaka kina na sona daula lain da kaba na sona bunu
Bakanga dan do turun do na batu le lain da virta kan do na tumbu da siang ni sarava sar na buno le tambetan wa tal tal ya na bukni lo mani kalu indo baka fakana non rambule so na kala lai enda ta kawa buana tura ni kora biakani u maro bale buni rau ni da na mai vital o maro ta kabale bu ni lewe tu da urawan ni ndingita kamera dawe na revival meeting e wakalandi au mas tik nambongi au se taro tik nga turang why me out of the many people that you can choose from may beira rakilay na danra na loman lotu those in positions of authority knowledgeable people we may say yo ni na numa yung baundo to kana kenguyangan nung gungunang ko kaya kaya na kau ni na numa ayaw mo turang ni bangat kaya na tulong mata o kalandi o nasang ni bosa vike muni me bakain do na tamata ekila a bosa vike muni me bakain do na tamata binaka au sang ni bosa vike muni me bakain do na tamata kadivi me mai baitan au na bosa tiko weekend na tulong na mata ena bulan ni do na tamata e duruma mai na tana la ni duruma tiko lele ni duruma tiko niko sometimes the task may seem impossible many times that mountain seems impossible to conquer urlevo na ngau na sabi ang buto na vaka sama masabi na numa kina na tamatango this is it I can't continue ahora si vos sabi que muni me bakain do na tamata mboy binaka re binaka na non ngon sa in reality I will share from the experiences that I went through I will only share the things that I know deep down in my heart that the Lord has blessed me with nabika talanga kabanga takana turanga me buki okay if it works for me one way or the other wakang bautan naklu in around so kabatalanga ni dol ni talata we're together kembali una talmo chubi ke muni kebaka nanda bangatakan baka kani bosa na budong budor ya bosin ko budong budor ke una tombale so bubango na budong budongo butu kan bindam dindingo na bunmo salim butu kan bacin di bindongo ke okoya na yalo nimbula that's the picture of life no doubt that you will see my footprints kana bono ko tombale chukin gore I've been there but I'm here only balatan ni lomanya una kalu kamaro yo ko au sama itoka na tengo au wasa chukani waindu e mureti kumena wenya baba tasaranga kena ngaun sala wa murimi okay sandara vital no tikna tol na malango enda na vital no takati pinto na pakasama so cha musa sema nani do na pakasama ubambauta ni na buke kenda kede okay au sabada na chukuna nonda ultanga he came down to your level reda ne lalo ni kalungo ko sing nindambe to kang ako no na level ya ko e si roba mo ko na bunu enda tiko kina na tma me rawa me vakila na kai ko vakila me mosi bua na mosi ko mustiki ene lako
Me pakarita ka kinoko na nona lolom. Okay, kenda na rin taro nga nataro. He came down to Maleba. Why? Kata begitu kuno ko bikin tu. Kanga bitu kuno ko ya. Iko rui lomani. Kakawai taki. Vitalia na kartu kuna na teman. Vitalia na yalo doon baka nandro ini era rokata kana temata. Membale tikenda. Karapaka ngataka na itala noa na ituku na ibaka matala na ibaka ndewa. Ni biambaki sauti. Meramboro yaki na dunia lalo na kendo sungor. Singkawi takana kelu. No matter how much it costs, sebada na isau ena sauni. Ena nondaru ruilo mani ka kawitaki. That's the main reason why he came down to our level. Loma langi sena laksong bucuk nabi. Ia na levu na ngauna, sianga sara ni matata vikenda, sementa bakaredo kenda. Na yala dina ni lolom kala kumikin. En non vital non to na madango ya na kanda mai bahari detiko. Ya na kanda na ba murieti ko na vital no enda na lakotiki. He came down to your level. En ngoni salwale benga enda na vital no takatikin. Na wale ni nona mai da kabo ko na kama da kabo. Ni mami kalau ki mami sanandola ba nomni bosse ni. Bosse ve ki mami o que mami me que me reda na lomamu ni tisu ne bamba. Okay, sana tika buro non da vital no tongo ni bosota ene bebia tandre balelai. So ba ke muni bengiri te tiko mai ni kua kabina no alu tu no kutale bo ne nambese ni wa ni to bal na tabu chiko balisi. Anga do bana singa lebungo sa blank sarnga na screen ne so sa nguno bia bitar kini sa seng ni ra. Untuk pangataka juga mi karucu nunggu screen ngono ko sandu tiko sa pangataka juga laptop. Okay, na Roma wase bitut kini ros ngul ka ba ngona tikini bola tambu kile lewu weekenda ndaw nganga ta kat ko kena Roma tamata pa kalolo ma ko yaw. Okay, nitu ko ko tamata pa kalolo mo yaw ko sa tukuna sarga ko ya sianga nindu na kai tu we yaw merau kina virna tamata merabuki Reki biteki. Siang nindu na italano nimbulango ni talano rong binaka. Kabinga ni tiba tekir na tamata mermai riwan taka merabuki rong. Na imboy nimbulango. Ano bibi pakato kung baka na imbul na imbiyo makao may dili na besi. Kaya ko ni sinanumutik nga nga unayanan daw takaw so di ba ang ulo mo nila siya na wabu yaman dalako sa bulan. Endo na ngauna ni borra ki non tako soba ni ben. Okay, inde so na ngauna ni talno ni non dambula, na beka andala ko durum. Ersang ni daw bina katakin na mata mer tua politik ando pandindi. Tutolongan non rata siri na ken bina. Sing ni kawita kana kalu. Se baka ta na lewu ni benu di ken daruki na wir na tamata. Kachu ko poliki. Atamata baka lolo makuya. Kembang balik, kebaka tu bang atak na katu kurang nangkasya. Nggak lore na mbula ya, saat tiku kina na baka sisila, ni baka sisila. Talang mo taka a point of no return. It seems like we are diving into a forest of no return. Doon po mo tulak ko ni kinabang ko baka to san laisese, to san seng ni reda lisumay na nung tutuman sa. Nyo ko sa pakasa matakatingan ng bula, tamata pakalolo mo ya. Gitarong ko na tar. May napakalolo manggo, may na rusang go. May na boy da baka sisila ni baka sisila mo. Odeye na si Rekiao, manayango ni mating ko. Kendo ti konggori na raw ni banga lalate kiao. Kati ko polo yodhe. Odeye na si Rekiao, manayango ni mating. Balata kaya pagkaisangan nindua na si Rekiao, yan ang bulang go,
Sana mbiu ngaki na nakarantu kacu na ngone the wotin dona lalo sangkai lako main sada na the end. This could be the end of the road. Na tana lagi ko rumah cunggori na kena buto. It seems like there is no light at the end of the tunnel. Sana biakana mata, this is it. Bayo sana sengan ram kita kapata lenduna ka manambulan ruka kena luma satu. Balatan vinga ono via vira yake ubukiani no toka ini nalinga. Wira keve au go via muitaka. Merani randon toka mai nalinga andra merobeti au. Erbak suka ke nalinga. Beba kasima beka cukup polo kita rongo kona taroisa. Odi na sereki au manayang ni matiko. Iranga sagai somo taltiu kina kona bosea. Au sapa ka pinipinaka buana kelu. Ena buku ni nonda turanga o Jesu Kristo. Nalama maka pinipinaka tiko kinoko ya. Buana kelu ena buku Jesu. Nalama tina takabo Jesu ena kilapa katabo ko ena plan ni kelu ena buku ni nonambula. Na plan yake mnina biakani na plan ndana banga redo tiko kenda. Na blueprint mo. Ena loma ni mata o tolu. Now, kilan ko into na ultanga that we normally take probably an hour, a bit more than that, to study. Wata rongir juga soar ndo kaya, ayo ndo tunga na kena ultanga, ndo na ngoni wulingan ndo neka. And onto to mini series, ini pakasa mo patia, kinto na kabata ka chukina na pakasa mo, and a tool na mata on the witao no chiki. Au sa bakanda itaka lomangu, au sa mbole ke muni. Tobole men na vital no tiki na bimbo. Eni tarana ke luna no mumbula, ka matata na numrai. Morai dan tiba kina lolomo ni kelu. Kana rari so tabi ko na ngona ndrendre ngona vile dak. Endalak tiki. Okay, to sana pare na pakasa monggo, to introduce ta na pakasa monggo ni ku enda na vital no tiki. Ngau ni salah daba tu mako polo baka bilibina kana buki Karisto. Okay. Ngau ni salah daba tu harai do kedu tu ena buki vei buki baka daba. Mainan ruka kinan bulan ganga, mainan ngongo kinan dua nan bulai kau. Mainan buto kinan rarama. Mainan vele daki kinan dua nan bulai baka ditaki. Choni masutin ka ba tikineo. Katik na bango Jesu. O ya una sala, kena bunindina, kena bunimbula. Roma katu kuno kwa. E senga ni toro vita mangu wala nga indua na tamata. E na bukungo. Okay? E senga ni indua na toro vita mangu, vito bango kwa except through me. Tausa na reida o kwe indua nga. Na wanga ni vakalele, me vale levi kenda tu. May na taito unruga toka kinango kinanganga katukuno tiko. Okay. Tona pakaraida nadava na muna mengau ni salangaki no Jesu. I am the way. Baleta. Esanga nindua, no one comes to the Father except through me. Ke lesu no mubaka sama ni vakatigibu. Era ngono salenga kino na tamata. Nangona sambiu kina na tamata misala ko tani mai na loma ni kor me sambiu ko itumba. Kenda kilati ko na itala noa. Sambiu ti kongori na vakatigibu wase tolu Genesis chapter 3 verse 24. Sa pakasema kina na tamata ko koya, magome na loma ni were. Sa lesira una cherupi metiko mai na were ko iteni. Ene sana kinatu idaki. Kene ame nimbuka wanga evakana iseliwa. Okay, the flaming sword. Flaming sword sing dami tok nga flashing back and forth. Me watawano ko kundo bendar. Ito nung ko evakana iseliwa sa vingo le akitiko. Me vakatawa na sala kinakaw nimbula. Kaya baka me vakatawa na ngaw ni sala. Me durle su loma ni koro. Kaya bang bala natamata sa singro ni duri loma. Maka tagi rauti na cherupingo. Eno nonda study na wirmai. Enda no mai baka reidi rautaliki na cherupi. Koruan rabatingo na ngaw ni sala. Kaya baka kusumber ni reidi rautal na cherupi na doon na mustadi ni voltambu. Enda no mai study tagi rautale na cherupingo. Kaya na non reita. Ito kunito na baka samgo. Rau mero baka tawana tigo na ngaw ni sala.
kina kau nimbula. Yo chisu mai tukuna chuko ya. I am the way. Ke oyau nga na sala. Oyau nandina. Oyau na bunimbula. Sang ni na toro vita mango indua ilo mani korea except through me. Nyoko ya chuka na ngau ni sala. Bata na lenga kenda raida tiko ni ngau ni sala vita mana. Ena vita la nongo. E an rabi chuka na ngau ni sala. Sang ni rao ni dua tayang betunga lako. Gor sa pakangan do ni singo via lako mulai reda na presidente ke viti. Ne kiro sa vital no chuka ni. Oh Major General Retired Conrad me kira oleh sota. Gaya sangan itu appointment ezaka buana buni bola. Atau sangan serangan ikila ni ali tu kina neda. Au sangan oleh ani untuk na berito na bodyguard mata-mata. Oya wo Mr. Navi, au gas bulu menakelo, I'm coming to see the president of Fiji. La korto le reda saruto na buni bola, kami na buni bola, there's no such name in here. Kaya la ko cuma na hatan gori, Navi talai. Les morto na bodyguard mai tukuna biau, sorry sir. Iko na singroni dulu. Sangan itu na yata chubika, sing itu na appointment. Semba umbiu tu mai. Ni yo iko nama kiti ko mola ko mai ko. Au tu tukun manda ngabuni bola mi tukun na bona presidente. Ya uti ko. Pero to boso ta sinto ba. Au awa to ka au di ke toka. Lebas ngile bona presidente. La ka una siwol, o ka to ngani ku nga una rena presidente. Outro vai ser levo duro na mena lor mera eu mutu atal man museum tanto mai daqui. Kau ni sena na numi suboti. Au sabat me kere sa carro to biau, sa tu kuni baka vida. Ike appointment nga. Ke baka senga, eu senga ni udu. Au sama ni kabir tu, sa tu kuna bike mundo. Na presidente sa kilati ko na nungu lako mai. Ke senga ni tiko na rangu ne bola. I do have an appointment with the man himself. So that in that regard, could you please allow me to see the president of the country? Kachingarto, it doesn't work that way. Okay, Kasarau, I know that you're doing your job. Pakatsunga cheru kirwen rabachu. Alo vinaka. La komandanga ve vuni bola. Tukuna ve vuni bola, me tukuna buana presidenti. E wawati ko ngoni sala. O masta tal-tala. Na presidente che do kadivi una area masta tal-tal. Please, la komandang alitu. Nonro la ko ngaro na gadngo. Vale la se reitu ngaro sang mutu amai. Sa vadi di Rome na presidente. Nanga una dava se wawachi kina ko mata kalele. Maka tutolo me kau mai. Areda. Non-ro wen rabo chuko non-ro job ro na bodyguard ro elo ndina chuko ro wen rabo non-ro en dua kena lenga no ya usa kilai mai lo mani vale satu kuni mai lo mani vale don dola na ngun sa lebi kon itu kati ko chisu ke no one comes to the father except through me e sang nin dua ena duruma na ngun ni sala ngora mata ko melako me sutavi tu mana turno ko ya only through me. Ia na ngau ni sala ya na ke nandola na dava daka tiko le tolo ngon sala. Ya na ultang na vital no tikina. Ya na tolo na mata. Okay, ngone ngeling dolama kina na Revelation 21:3. Ada kan to Revelation na Genesis 3:24. Okay, so ngono mata itu mah. Ni baka raw so ni bola tambu na Revelation 21:3. Ia ka warong wagendo nando mule bumay lo malangi sakaya raida avale ni kalau satu vir na temata. Ia na tiko bata keira koko ya. Ia era na nona temata ya koko na kalau na tiko bata keira menonda kalau. Halo woi. Tau sare den berni song ni bola tabu. Satu kuni to kangori. Ia ena tiko bata keira koko ya na kalungu. Ia era na nona temata. Ni bakasa mataka Genesis chapter 3 verse 24. Itu kuna bango tumba. Kemro cherupi, rawian raba. Okay, with a flaming sword, going back and forth. Rawian raba juga nangoni salah. Okay, the path, the way to the tree of life. Tamata tu itumba, wuni kau ni mulai loma. Ya na munoni pakati yengu. Rosa na siang ni murdi nangoni salango. Mataro na bodyguard, bakasar nga rosong uceu tu. May nambay ni ko pa, nanonoy tuk-tuk na turang presidente.
na bodyguard na singa. Yung go to sa Mayreda, kung nabita wasia, ni berni songa na ibulatambu, sa tukuni talitukina, na non rausa na may dambe bata talitoka, na tamata kina kalu. Kaya bawili ka babinaga, tukuna chungo. Raida avale ni kalu sa tubeira na tamata. Ia na tiko bata keira kukoya. Okay? Na lako may nakalo, may tiko bata kiken. Na ngauna ya, dia muri na tamata, lako tani tu. Yungo, sa tukuni sa toka na tamata, sa lako may nakalo, may tiko bata ken tamata. Okay, nataro kenta na tarong na. Erawa pakadawang. Erawa pakadaw. Na ngauni sala dawa ay muri. Na dawan din na yan. Okay, yun na pare na mabaka sa monggo. Leso tala kina Genesis chapter 3. Genesis chapter 3, ningon berni rombita na were just before they left the garden. I mean, they were sent out. Okay? Okay, nimbere rombiu if I can take nakalo, he made it sure berni rolako that they should have a change in garment. May na raw ni lolo kinakul ni man koro sa tokaraton. Eruna kana tukuno biraw. Nangaw na nga na reta kino raw na kuli ni man. Sana baka na numi raw chiko na rahanang baby na baka sisila na mosi e toto e vutu na sasa ni bala-bala. Na rahanang baby na baka sisila ni bala-bala rango. Ngongo na nalenga when we tried our best to come up with our own interpretation and explanation. And abuku ni katukuna nakalu. The tree. Okay, na buni kaungo. Kwa kilekina, the knowledge of good and evil. So men came up with their own interpretation, having their own explanation. And in the end, they ended up with the wrong application. Application dalamnya, rosame sotabotok. Okay, imbera kali rombito na were sa, bakit suluting rana kuli man. Kanga raw reda, ranang baby, baka sisila ni bala-bala da, kini karuwa, ito kuna biraw. That God still loves us. Siya tama ng baby, boy da, na baka sisila ni bala-bala da. Ni raw reda chuk na kuli ni man. Sa tukuna chuk biraw, may baka tukuna na baka takilawa si tin katulog tikinawan. Nalami, kaya baka mati, mani baka takibuki biraw. Nakalawatan bora hindi ko nalhami yan ay pagkatigabuke burbura. Merong bula kina na buta. E nabuko nilalama ya raw guru kina ituba. Na rebu-rebu. Non raw ibalbal. E siyang nimbuti raw nakalo may raw lako. Nimber ni viva ka raw taki ka viva ka hindi taki viraw. Nindua na singa kwa na muri raw may. May kauti raw lista. Sa tukuna chukubi raw. Someday. Nakalondo lolomango, he'll come down to their level. When they couldn't get up to his. Naklang ka ni Seria. Kaya doon na linga kuko. Na may labiti raw ka, may kauti raw listay. So, abik yan na rabiyo kanin, tikining onong goa, na bidi kiti ko nung nabakasam. Madaw tulong goa, na may bital mo ta kakino, yalo-yalo niloloma ni kalungo. And beauty nga ako nandoon na plan go, nandoon na blueprint. Na plan niya akin ito may share lang at na madaw ito. Coach ko matanda. Okay. Nito sa rin, nangono sa mayako kino na plan go. Okay, Jesus made it possible at the cross. Wakati ko na singihan na po sa naichoni, kabang ko choni, reda na lamin ni kalu. Behold the Lamb of God. Ho amanos to Dios. Lako so nilalar to libadan boy soro. Ngay lako may nakalo, maluwer to. Sangga ito, may kami, tukuno tiko choni. Reda ito na lako chiko ya. E siyang nindua na lamir to rongkota chiko ngori, may bukota ni balabal ka. Kaya indua na lamir mo baka reda tiko nga, na lamir rongkota tiko nakalo. Barata na lamir nga, rongkota tiko nakalo ya. Kuya, na bukota ni balabal ka. Rabio kanin tikining onongo, tiko kina nabi mbolei, tiko kina nabi baka nanumi. Focus nomrai. Baka reda tiko na lami, rongkota tiko nakalo. Kaya na bukota ni balabal ka. Na non talenga tiko,
saseng tanto baka rito tiko na lami. Katalo no takatiko na vi baka ndita ki. Ni kalo ilo man tiko. Okay. Tau sa rito chungo, it's a cross. Jesus made it possible. Okay, doon chungo tambo sambi to chungo, so tanggor mana marikai. Okay, ko biya lere na rito talanga na mahali urus ngabul kavitu. Okay? Okay, kuna rito chungo na bakasa mo gori, gori kahit kuno chungo. And when they were come, also on only English ko wando tek King James, unto a place called Golgotha. Au mista kana tolus ngabul kava, au lantas ara tolus ngabul kalima. There they crucified him. Okay, nung bahari itu cuma nakasama na blueprint na ngon sala banda boran nakalo. Sama tata chiko may Calvary, may Golgotha. Golgotha, that's the place. There it talks about the people, sinners. Crucified, it talks about the penalty of sin. Asyang ni nona. Yedolata ko na buku na talendo. And him, it talks about the person. Maka sama takot ko lebih tal nonggo rin interno itu kono tal tabi kem nindo ni tal mo andina ayat. Tal no tagi kina na lo man iklo. Biao nano ko do wili kan evol tambu ni baka ready call koda when it comes to this particular text. Already call koda, it talks about the place. The place where my Savior pushed me aside and he took my place. May nanong kung baitakin nito matata that I should be condemned to die. He took the penalty for my sins. Hana buno to takikina ni koya. Just to say, thank you, Lord. Kung tal no tarang mo tabi kim ni tal no ya. Tal no ko, kaya tal no doon ng tangan. Posting ko tamana sa lebus ko na ready ka nang sige tubo ta cuma may baka ngani ngone lebus lo sandur sing satu lebih ko tamana. Oi. Weisau sio na sana baka raw kuit ndo nang ngako chuk ngako. Abay do nang atun sa ndo nang sampai ka kapital ndo ka sa tun tamana bi ko okay boy sana kuita. Kadim ko sar mo tamana sa baka madalo ta bi ko ano nadala. Sama tu ko bi ko tamana. Sa kilala na kinom kuita sa truko yota. Lama na mo nung na kuita. Au sing ni Ramadan na basa. Jigita ka na kemu kuita metau baka vida. Metau baka vitu se tau baka wono. Abang ko korong ko, tanggur sa vitu tu bata tunga. Vitu siya wono. Kasar rangone. Me wono ate utay ko. Okay lang may. Aro vital nota kasaranga sandon mo den kita kana kuita. Oya mata. Okay, sababi tan ko warning tagi ko chiko sabali. Mai. Tegen durke ndam sarnal. Ako menembelits. E wono na kemu kuita. Beng, tawi ko indua. Tahu indua. Sakai la sarangan non go. Tu da ke saranga ko. Ole. Abu kisarang ako bicinan. Cinan dan tong abang. Mom, please, could you please take my place? Nah, mo kuito iko membula yau. Sa aku ni kuita yau. Raisar na tamaningone. Revitinana. Tarang kuasa. Yo choice. Ngone ko sa lilibi tinala chumna. Nana. Mo kuito iko bulo yao. Sama ni kauti nana. Okay. Au sana kuita. Ngo chukune talmon dina. Aka sarchina na okay au sana kuita. Mesuko tamani ngone. Tuno ko be tinana ngone. Yo tina. Sengai tau ngaya indua. Sabo lima.
Mena dhaka taki tau dhoko nai totongi na kena bimbi na kena sasa. Me kilaikina. Keva kaya na dhaka in duna kala there are consequences. And a senga ali na penalty. In duna tamata. Me dolata nai totongi. Are you still willing? Se sabi sa unong bakasa. But I'm ready to take his place. Okay, tekin duru sarako na puno tekin duru toki na kono. Pakan resaro taman ngone beletje. Bang! Balatanga ning kaso nana stay dito nga pa. Tekin duru to wako ko panalong. Kaya karua same place. Bang! Among ke balila iya nangona tau kino na kuita veinana ira. Singi kailo nana. Kailo chico con tamatambita que tú dices, ¡Ole! Kuita chico nana na buku. Siang ni kailo nana, kailo chico con tamatambita. Tau talendua. Gai tau talendua. Sabaki lao nana na kenamusi. Atan. Atuan teman ngone. Ena dhaka taki tau doko. Na itu tu. Mekila na tamatambita ki. Ni dhala vaka edori ena senga ni rawa ni tori vaka mamanda. Someone will have to pay the price. Bang! Kiri kamu, mongo china ningwane. Iya, lei juga na kaila na china ningwane. Na kaila da kabo juga na bueng. Na kaila juga kwa na kala juga china. Atun teman ngwane besota. Mai ke teman-teman taki. Tu da ke. Morai da juga na kaila. Ngo na isau ni no muy valval. Iko sa siang ni dolar. Na numo binaka tipo en dua ena dolar. Na sasa ni kaila da. Okay. Hatang china ngone. Satang sarangani satang sambus. Total ko na kuita. Bang! Nasam tajungon da vital no chungo na ngone ai. Sendula ko na kuita. Bang! Ole! Sa ulreta nga ko na ngone ni sa tao ni kalima ni kuita. Sa didi may na ngone go. No na didi ka mo ko sa may mo ko tinan. Raw sa viteng ida sa baka tutu sa chuko ko vitina. Same time guru tu berteman dengan nona guru tu berteman dengan go tombale ko ndo na rukuni buni kau ena mbongi butongo like duri kino ko na mata ko ka kabo chulo moni bale ni sagale bagari ta ka ko ni nona bata mata ko chulo moni bale ya e umbieti ko kino ko na kavoro ni lo mana ni redo ko na kasa ya e bina kato ko me baka buli de ndo na lesoni wana ngone go me kilako mai muri que ona dakava induna kavinaka erna marau kanganga kina len mata bubali que o dakava induna kada erna baka tubul ka mandua kina len mata bubali someone will have to pay the price que o dakava vinaka non reda dobi que dengo erna marau no dakava bada erna mandua kina oti non tanga tamani ngone ngusia vinaka sarko na wani matana mai tawo endora pay buci tumba durle smo ko lo mani bali ai bada ba Rapa sa nombro vital no na vitinai. Amani tukur ko bana ngone, iko do kilana kai tukuni diko. Lapsar na rumu, no na library tamani ngone go. Iko sa kilana practice tukuni diko. Yan do na tikin pe paru sa vital no tikuna biotini. Sama ni bakatu tusu chiko na tamani ngone wano tina. Me bosota na kaya. E bina kata me bakabuli de do na lesson. Meron kau tadi kena ngone go, anda pinga ngone non. Satu kena tinani ngone iyo sari darau no kuno ikubitu kuno cumi. Rasa vital no tok nga. Sa rongo talmai na mama kiu kiu. Salele sumai na ngone. Ko ala kuna library. Aku tu semua ko endo na cikini pepa. Lak nga mo ko sa me mo ko titinani. Kami sorobo ko na tang. Asulio ko bitina na naivolang. Susu to kanan ron pia pango ena waini mata.
Volati come kinoko na nona ibola. Mami. Pinakapakaliw na lolong. Iko kuita membulo ya. Mami. Saru emosi. Mami. Au sana ngone binaka. Ni kuwa. Lakai. Atau sama tik ndur lebih temani. Atau sage bawa binaka buat nak lu. Buke no ngone ngo mereda ndu na yalo ni kandi. Yalo ni nona ambole nak lu. Nele weekend daru na kuita ya. Mindu sambole. Me dolata na kuita. Anu kuita. Ngone ama isetta ko via una misini ngoni ko. Anu kungan tangani. O june bal. Ya unga wator tuna kuita. Wekani ya na lolo mani kalu bikin. Nintoru sama itambe pa malu ana mata tolungo to na barre de kino kende to. Na titombu ni vanu ai si rogo ko. De kena mosi. Me dolata kino ko na non daru idolo. Daru tu da kichiko kenda ro nduna sana mindoro na pakare di ko ti. Raba non response. Do tiko sona ngauna ke rondola ko pat ke ju. Arsanga do kintapangan baro rongo. Lo dia utalan mo ta kachiko. Ngon santo tangi chukino. He was terrible. Okay. Mata tolungo. Entra mai reda chukino ken na plan. That plan of salvation. The road that he took in order to save me, in order to save you. We will have to stand on the wayside, watching this story, the picture as it unfolds. The plan or the blueprint was already in place from the beginning, ever since the fall of man. And many times we do not realize the great price that he paid in order for me to enjoy the life that I now enjoy. The price that he paid so I could be assured of a place back in the city. Manapun wa kuruan rabot ci corona ci rupi. Aura duru wala ngay lom. Kendo toro ke gitu tuh. E sono ngona ente sanga saranga ni redo ci ke dalam bimbini itu tonya. Okay. To sa takapot nga ko na intro no to vital noa, sometimes somewhere along the line kento sa nagay may kantamin na vital. Okay. Makara ito na tapos boleh kana ko tay. Okay. No to intro chuk nga ko. Imbar itong kay reta na blueprint. We'll study the blueprint as from tomorrow. Okay, kento sa narayda, may nakaubalatay na siya where Jesus made it possible. Orang na rumbe ko nakaubalatay, but na 3 days of the second fifth. Nito ko na 3 days. So bakara chuki sa nagana no masarang okay, ngo na degree decalogue but na democracy. Kanang kasilaw but kabanan tay. Okay. Kung go kento na pakarayda. O kana keni matay. Now they both prayed. Raw masururua. Okay? To the same person. The story took place in the same time. The same place. Both of them had a prayer. Raw romasu vikwatu golo mundon. Singaya raw handua talanga na isaw ni taro. Ni non romasu.
Ini may tama na ilako-lako. Only one of them was assured of eternal life. Now, many times we talk about the blood of Christ on the cross of Calvary. At times we are tempted to say, okay, since Christ died on the cross to set me free, eternal life is mine. I'm not too fast. Tabamalo. Sordo ka, matangan sa mato Jesu man nakawalday. Okay, saan mo gunumbulot ang mundo? If that's the case, why is it that only one of the two thieves on the cross, the two guys that hung with him on the cross, only one of them was assured of eternal life? Kaya mati nga o Jesu, dabe nonanra, biu main doon na blanket lebu just to cover everybody. May makani ko rin ko, doon nga sa mati. Ang mati nga yung dua, okay, we'll see you in the morning. See you in heaven. Hey, hawa. En dua bera una rua ya, korogun beto kaya. Rawatan ng bul. En dua, esem. Why? Baleta. Lalu mana tinggal tambah. No one comes to the Father except through me. Well, the other criminal tried his best. If you are the Christ, the Son of God, why can't you save yourself and the two of us? Now, he wasn't thinking about the kingdom. He wasn't thinking about eternal life. He was thinking of the life that he enjoyed before Calvary. If you are the Christ, save yourself and the two of us. Would you please allow me to go back and live the life that I've lived, the life that sent me here? Okay, kawita ka chuko kwa nambulang ango. Kwasing nilang kata ka chuko kwa nambulang. The other criminal had a totally different view, perspective of what was going on. Hanabuno ka chukinabango. He had his 3 Ds with him. Kenimatai. He was a dying man. He was a dying man simply because he owned 2 things. Number 1, he owned the load of his sins. Okay, so Number 2, he owned the legality of his sentence. He was a dying man. He was a dying man, okay, the load of his sin, the legality of his sentence. Sabi le waitaki, okay, serves him right, bitch ko nakawaltay. Ito ko nakawaltay, ko sang ibarorongo, he heard the gospel. He never attended a revival meeting like what we're having tonight. Okay, sang nila ko nandun na songgo, nandun na a crusade somewhere. He heard the gospel right there and then. He never heard the gospel from a mighty preacher or an international evangelist. Surprisingly, he heard the message of the kingdom from the so-called enemies of Christ. Hey, can we go that? Hey, if he is really the Son of God, he saved others. Why can't he save himself? If he is the Christ, Christ save others? I could be one of those others. Okay, okay. No, na second B, he was a discerning man. He managed to look through and beyond. A discerning man. Reda kenda sonangona, ni sotabi kenda na lenga, na tangi kenda na rawa. Okay, na do stak tok nga kenda na ndre. Be a discerning man, remba sige sandu. Ya na kare chuko nangona. Okay. Sang wala nga discerning man. Rongodo ko nang tuku-tuku, then he looked at Jesus, at Christ, and then he looked to Christ. Sang kita buta kinukuha nang kagani masu.
Tukuna ko mana temate hey hadia. Iko bosa bagata bango bikuango. Kendaru roti kendaru baga binaka ni so mi kendaru me bakana non dori balbal. Iya na tamata ngo. Areda sa witness talo ko bikuango. Ken mata itu kuno ko ya. Oh yes. I'm a sinner just like you. I'm a sinner just like you. Okay? I deserve to die. Gonna consequences ni non dori balbal. Areda he never denied. Turbang ko no sen. Turbang ko yes. Roti kendaru baga binaka. Roko sangat turbang ko ya. But this man Reda cosa ti ko wandi ndi. Ko ngo senga nona da. Sangai huko ko vechisu, sangai tukuno ko vechisu. Lord, curious. Turang, supreme authority. Rada bakan tau takina bawa Lord God Master. Sangai kabang ko kaya. Lord, remember me when you come again in the kingdom. A discerning man, kay tukuna biko chisu. Au sa tukuna bakan hindi na biko ndai. Kendaru na tiku bata may partis. So at the end of the day, kung teka mo ko sa dying man, di chukulo may sa descending man. Na kaya napakarumay daw, he was a delivered man, assured of a place in the Basileia, in the kingdom. Na namata nito na kaya. Ya, hindi mo chiku mayroon ng daray. Go na blueprint, banda porti ko na kaya. Meron ni Reda na tumata. So na numo chiko kenda non da kisi hopeless. Many times we talk about human hopelessness. Okay? And a purpura da bulo chiki. Sino ko ngori na kapagreda na kalo. He had a different idea. He had a different plan already in place. Remember it kenda. If only we could look beyond the trials, the troubles of life, the pains and the problems that we face. Kerawal nga ninda rembas kata, be a discerning man. O kalanti ba taki kemuni na vita dinda siya mo chukani. You need to look through and beyond the pains and the sufferings that you're facing. Baka reza ni kalau baru taka chukin doon ka. May ko. Nanon talengo kenda. Nangon nga sa tola takin doon ito dalam bimbi. Sama kaya apa main doon ngona ni walu ngona ni Noah. Konan tela na lele ito kong kona lokon ni matandaru. Sabu kimi doon na wasa-wasa. San romuda na emian ko ito kong na lokon ni matandaru. Sa teka rume lutu bro. Kaluhuti na lomandaru na bimbi ni nondor ito. Era vital non na nakapan madaw tul gwenda na reda chuko na solitaro na kalu kena blueprint banda bor chuko kaya. Okay, balik na mata. Wherever you look, it seems that pains and problems are almost everywhere. It seems that pains and problems do have a steering role in the unfolding drama of our Earth's last days. Bonoy ko bere kikina sa lenga kenda. Indo na bonoy sing reju. Yana bonoy na lako tibu kina. Ena tolu na mada. Ausureti ko tiba laku mai. Na nona assurance na nona viva kan data kina kalu. Very soap. Ni diri mai indo na olo ani nrakida me baka rumuta na mbulango. E nan dela ni woya ni sa rongo dar do tukuna ndona. E vila tiku kina rara mamata. Audo tukuna chumbango vere so domboleira. The darker the clouds, the heavier the rain. Kila na tapeado. Na blessings lewu ko to mo ko ni baka susu atake na deliver mera tungu tale na kawer samale. Amen. Is there? Kun daw sorbara. Do talago. Kaya kai ko reda chuko ko sa lubuti na matamu. Ena na wai ni matamu. Baka do na wasa san rumudi ko. To wala mandangan do na reda ki. Mo reda na rara mo matan si. Kila na daba do basi kin do tau chuko na uda. Gai vila mana matan singa. Wana vila kin matan singa. Gai mo kuto ko ya. Na be matan uda lalaya. Raindrops korto la ko chuka. Gai taser na matan uda ya. Gai split ta ko na rays of light ko la ko niya. Gai split. Tarata itu split. Ko saranda split na rara mango. Na rays ko la ko mengo. Gai pakarita mo ko the colors that comes with that ray. Na light ko la ko maya. Ko sar nga ya. Iku sanggay ray ya. Iku sanggay pa kaureta chuko na daw. Na rainbow.
Sulebi ko na nui. Sulebi ko into na yalonganga. That we can always make a new start. Iko roni tosa tal. Come what may. Na ulu ni bonwa lebu chuko ya. Wow, ringa mo sa ground. No, it's too high. I can't scale the mountain. That mountain cannot be conquered by me. Faith and trust in God will help you to dig a tunnel through. In no time, you can have this tunnel. Yes, it can. Rongana au tukuna chukuvi kemuni, au siangan ina bosa vi kemuni, balata no ni sureti au mai. I was a vi kemuni go because I was there. I at times have made up my mind to go back. Do we have a balong katikiao? Pastor Toniatin. I'm still here. I was in possibly coming but in Donata si many times I waited till almost the middle of the night. I was in the library, or sometimes I walked out of the house to somewhere quiet in the night. And I'm going to Sobaki and Alamango Banakalu. Lord, it's too much again. Lord, please remember me. I'm just a man. So nangon, I was under turturang. Niloman niya untuk gikamus. Automata. Tuloy mo nangon sa bimbindin nito. Auto maraw ni kalo barita ka na blueprint. Eso tabi yung kinukuha the blueprint. Ano binakata mo dapat tao no chikin na naman. Ochar sa kami mo sakit juga rabi mo sakit sakit tu ni biro chisu. Tu ner barita mo dapat kita under bitakil kila barita man tolo. Dapat ko na takap. Kasar mo ko chisu. Okay ngo. Ito na bali soro tunggori. Yo, basu dotal raka. Destroy the temple. Destroy the temple. I will rebuild that temple just in 3 days. Wanggo ira tamatanggo. Woo! Ira ni memengkasi ira tarana bali soronggo. It took them 46 years. Ngon relationship kumekena mi mambo mbulutek ya. Huh? Oye kuma tarangan ng bungitolo. Ito ko na volta na vale sa amo sa takokoko ya. Ayangon. Nisan itu tak kita lemah mati kokoya. Sana numa ko nona tisi peli ni sa tukuna vera kokoya na kaongo. Arsa pa kan dinatan nay bola tambo. Kena bosa sa kauju. Red sa ngai tukuna kyoko. Bola tambo na bali lo tuko tukuna chukokoya. Nangon. Okay. Bearing the mighty. Tukuna chukoya. I am the way, the truth and the life. John 14:6. Now, to sala ko mengo ken to sarida. Itu tukuna chukubango na tempalea. Nayangona. Ken bambale nayangona na kaadaka kina endusia chigo na ngaunisalango the way. Okay? Niko may reda na temple chungori. Niko na reda na temple structure the plan ni Valetambu. It talks about the way. Iwe na ngaunisala. There is 2 ways in the sanctuary. E ruana ngau ni sala ronda wa chungor lo mani valta. E mada o tolungo to no mai reda chuko kina ngau ni sala muria na kalu. Kena karuani ngau ni sala ra ba ya to ngau ni sala. We'll talk about the 2 roads. Ndambe chuko na lo mani tebane. Ke salurai. Tu no chiso I am the way, the truth and the life. Ke o koe I am that talks about this body. Sama i tokango. Indusi chuko bango na vale tambu. So ke indusi bango na vale tambu. Na blueprint kechisu the way, the truth and the life. En tako chuko mai na lo mani tebane kale. En a temple. Kwanda na lakobo chuko menda buli. Psalm 77:13. No wonder the Bible says, thy way, O God, is in the sanctuary. Okay. Na nomuni na nona ngau ni sala na kalu babi tibian do tento na kena rogo. E tukuno chungo kwa.
na ngau ni sala no na ngau ni sala koe e koto na loma ni valta ke bako karisto na sala na ndina nambula tuno koe basuraka na bali sono tarak itu bako orto sa tuno chinga ko nengon ke ni bali the plan of redemption na ke na matata entabo tu loma ni valta. It took me some years me study and study. And I told my mother to go through this mini series of the century study. Tono me baka reida kino kento to. Na yalo kanta bora chuko na kalulong. O sureci ko chiko, come with me. Kaya bawa sana kila rao tiko, sa levo na bakila, kau bakila, rao nindo na refreshment course biko. Kaya baka levo weekend siya nga chuko ni bakila, na loloman dino ni kalu. Kaya na blueprint, ndapo toka kia kantusia, na bika may sutabo chisu. Au sureci ko talanga, lako mai, it could be an eye opener. Weekend ay bunga na lako chuko. Okay. Ito sa may tinen, doon natin wala tambo kililim ko. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Wangi tora wale nga na waka sa mungo, endabo tiga na loma ni wale tambungo, ko binakata mitono may ba muria. Thy way, O God, is in the sanctuary. Na kama iso tabo chisu, nangono may sudu, bula, mate, tuda ketale. Lako ilo malang, talo nota gitu na blueprint sa antapa rao chikinukwa. Mata katon kay lako chuma malo to san kay serra ka chukay. Okay, now napa parita kaya nakalubi kento to. Now we say he came down to my level when I couldn't get up to his. Napa parita ka chukay kento to. Okay, go na ka uparedo chu. Ni pakarita ka nakalubi na blueprint lo man baltam. Ito ko na kopi nabi. This is not the end of the road. If people say you're finished, Navi, I am the Omega. Au chiku may liwa, au na chiku muringo. Kaya bakara tukul na tamata, you're finished. Tell them, with God, it's just the beginning. Awakachu wikem dondo na ngauna, kaya bakara dorongo tani, bang chiku na itukin do na bale. Ito ko na chiku bango, oh, the house is still under construction. Kuni habitan dole na matay sa undre bos habitin dito kung chike. Okay, no go pare de chuko na pakasa mungore. Ni urei na ngau ni sala. Your way, oh God, is in the sanctuary. Kena kama iso tabo chisu with John 3:16. For God. We are no go pare na. Se baka tapa na lebu ni lenga iso tapa. John 3:16. Ni urei ta pata kena no ngau ni sala na kalu. It talks about God, my Savior, as the greatest lover. Era puro-puro ko bangara. There na titom we ba kurumbu ta kinilo lombe. Naklo. So love, that's the greatest degree ron isulien duan tempat. Itu kuno ko alolo. Dono la dorbo to munu chuk dono banu sa no numero mo chun rapati rang munu chuk nga ucho chun le men rakateni kito no le kembo kito inasiani mai tabu ai roni kito le kemba kya ni mami ulu tangan kemba nakalu we kaweta ki kuchina rala ko mai nangoner do wawa bo ki me botu kola ko tanga men mu beg no meteresi ke mu kaka na keda sabaro taki rang munu chuk dono la lawa oti sarangani men rakateni sale oti ni to ba sarte ko vivo sa ke nangon dua sangai taro biru juga tornga ko dor tabai ndiri kana ulun dua ngai pakatala tala takwa tu no ko tala tala na kona boya ngai lebi una saranga lebi kino ko tu bandu sarangai nona iwata tataba ko kabure rai ngai ro numur den no ko basan ko san go indu anta bosan go indu no mer anta nga walile sare tanandra tersangi kila bola ta sabakila ni sama ti turang na dor go leling tu da ke ko da ka sa bakila ko ni sangani na kita la ko no tu vale sisili sa me ko ti ko anestesia. Kali itu kuno ko aberto no bisa nakasar ka. Bo ni singa kito sa may soto tipo baro mi kimle kamba sa may ato na lenga. Norto le kamba ko sa ado kino na lenga. Kito sa Manila ko may no to vale o siya to ngando no bisin ka. To kondo no bisin ko ida ka bango o ko dorbuya
Ko mate no to wal to kara ta cosa come visin ko mer. Hala ko na bosa. Ar kilachu ko na mai da kampola sabia ka ni kito sabia mai bulbul. Sa kito ada no na vale na tamai dorbo atarnyo mo ka tal. Au no mo metole bulbul. Kan do no binakan do. Aya sarmen do bikito. Oh, ko to kunilako. Au tambe merah, sarong to merah, kun kan bulbul taka. Lako meke mate. Badaba, au to na to lako. To le bulbul. Saret sar do no bisa, len lotu, badaba to ka to lako. Kito se chiku mai da kito sarong da chiku na tamosa na. Na isibi ba na ise, na batu na keda tabi lo tabi chiku na. Ibarere kito sa dawiri, le murmera sabia karomba sortu ngana manu. Kito sana durma ne ken ramalio ira bosa ti. Koro tuku na chiku racing bina kachi ken dona bulbul. Do ala ko me ken tabonga. Abangon dona turang kito lawa chiku. Aku anga mako matukun bau. Amena koro kito ko la ko ken ko to la to le bulbul. Kunin dua toso. Ke baka indu na kaya do. To ndabo bata iki. To engal tawa. Okay. Ni kuanga me daka nona imbulu nangasingo nautina pate ke non rodor. Ito ngai durre ni sa rongo to akito sa lutai bina koko me bana. Nei sel bana koko me. Tata bulai nga bana patu. Au satu berto kundo bosa ke dor kadaka to wadon don ngai bale. Kito sala ko tungai no kito wa malua sa daka sarna tama kito duri bale. Sala daka sarna imbulu. Tekin duro ya umi waro da kapana lutu. Satu kutu kumai na marama tinai kuasa mati kalta lamber ndo nanti tulo tu mindo matangano gubas maka no mundio kito begitu biar mata bun kona bostaki sa bosa mai na marama tro kausa ndo mo ikirau patiki no tuta sa itu kono mai dress kito mo ko anga itu mo ko itamai lepani kitine lepani ya una no rongo da kirani sa Mateo Francis au taronga sa Mateo pakadaba o de da kapa ratuku na niotu au bina kata monrorunga senga vakan dua niudun rubito keni bandin dino ko la kona station ni visa mele kerrea bertono visa merto sereki i toni mai nyo ko senga ni tun rubito vea u nungu vaka samata bo hata bondo viki mami bo se susu to kanganan rani lu ben pakato kan rani bul makau kito letaran bulan dabuki satu kuno na maramongo ena singa cuku ngayan se singa bina katunga nyo ko sama suputa au do tukuno be rau do wono tak na lo manikli na singa ngo au reda na lo ni rau wana tina ni wana se susu to nganan rani na lu ben e tukuno ko ni sama sot sabe tukuno ko be rau no biuti tamai lepani kitine lepani ngona bakadalaka nondor bi muringa apa kan kendo to be bakani to do mata bu bale tikunga ngone rakane ke bakai sulu ke au keri bi kemra to la ko mai to mendambe bata to nga me bakani to ngarapa bata to wongi merge la ko tiku mai na mata mera reda e kento ndambe bata to nga siang ni mai wasi kento to na lenga mai atu bata bakalan di ro kento to ya Halo. Okay. Ano kita no takawo chibikem ni na dabang gayato. Nabile wai bata kinon sala ilisman. Na dorbo. Okay. Nakalo so loud that is the greatest degree ni baritakan John teman. He loved the world. The greatest company. Ko ay sing lo manang ando na kumkumuli lain to boy sul ni luto to ngando na konin boy luto. He loved the world. Not only God as the greatest lover, he loved the greatest degree. He loved the world, the greatest company. Cinco walangaya that he gave. That is the greatest act one could ever ask for. He gave. Bahkan din tako ko no. He gave. So what did he give? His only begotten son. The greatest gift. That whoever, this could be the greatest opportunity one could ever ask for. Who
Whoever. Sing tu kurang kau ya. Dola kau main apa stan? Dola kau mau kemdun tal song sungulutu. Only the religious people, only those who live that Christ-like life. Dola kau mau kemdun sapatis, dola kau mau kemdun andong boy binaka. Kabang kau ya. Whoever. You see the greatest opportunity. Dola mana kelu one temata. Whoever believes, that's the greatest simplicity. Kwengo kento tobolera malo tolgo to simplify this plan of redemption inside the sanctuary. We'll try and put it in plain, simple layman terms so we could better understand God's plan, His blueprint. It's in Him. Let Christ be that greatest attraction. Ken donaka men reti kenda en alomani non da mbula vakalutu. Non da mbula na tiku siko lako no mundo isong. Ta vengu nganengu. Let Christ be that greatest attraction. Come besuka namatam. Yana kama mai da kafa ke, yana kama mai reve ke, yana kama zomba chukuna kimuta. Yo kota tani na matamu mai kia, you're in trouble. Yo kota tani na matamu, mai bua, mbita veiko, yato dona lenga. Kota tani na matamu, mai bua, raisa nandua, yato na lenga. Yana ka kete tono me bada kawa. Let Christ be the greatest attraction. Merao baka na makineta, menreta na tumata. Etiko kete lo mani baleta. Yana ka anda na bulito chuko na tolo mana. Abo madal taka chuko baka da bua indua. Gai kita dala mantanga ko ni rongodo ko. Ni sona na kai chuko lo mani baleta bu ya tuki na crown. Na crown baka ngani sal nitu. Ko using rongodo bando it's there. Sinyada wala ngai kya. Ito bangko ko should not perish. Oh, that being with the greatest promise. Ito kuna di ko nakalo. Okay? Simple go. Ito bangko ko the greatest promise should not perish. Mo kakuniali. Kakunobusa. But the greatest difference. But have the greatest certainty. Have what? Eternal life. And that would be the greatest possession. Iko binakata motangila. Metiko bate keiko. And a nomumbula. And that's eternal life. Kwa yako binakati kini tuna lako ngora biokani. Mahana kamo barre ito babinaka. Zomba chikin na matama. Esa kanini rendre. Kento me bakareta na blueprint. Tuna kaya bakareta chikin. Nangaw ni sala kete. Avala kino nakalu. Thy way, O God, is in the sanctuary. No wonder to go to Chisu. I am the way, the truth, and the life. To no destroy that temple. I will build it again in 3 nights. Hagay to no ko tal no tagichunga kina nengon. No ko na balupia. Kaya na balupia nengon. Kaya na puno etiko kina nangaw ni sala nikalo. Kawalangan tatakaban na lako na balitam. Mituli pakarita na plan ya no puno ndambi chiki. Saramata tabiko, you're set to go. Okay. That's the reason why He came down to our level. Simply because He cares. Nadapat to sari deki. Almeto itina songgoring gongwa nakaurede chikin. That He came from eternity into time, our time. There is a beginning and an end. So He could take us from time into eternity. Rekangu, tingko mo menum kalungatan, tingko mo membole-bole, tingko mo me nondaru loko-loko ni pakating, me nondaru review ni pakaturu, me nondaru dina ni ngoni salam butu-butu ondaru tong baluchiki. That He came from eternity. Why? Because God is love. He came into time in order for Him to take me, to take this sinful, wretched man. He saved me
I'm going to take you back to eternity. Na ngau ni sala ta two roads in the sanctuary. Kan kandar me bulida chuku ena tol mata. Tapi kani nunggu masuk me ke kemuni na kalu. Bagarutakan nonda bakasama, bagarutakan nonda bula. Indra mai study taka chuku na blueprint ko. Au sa bagandi taka chuku kemuni. So we kemuni refreshment course. E leu weekend. E tugu ni mata utol ngo could be an eye opener. Indo ne tek ngo nomro tombal bat kichisu. So please care su reda tal mendo. Mo buki ko agarano me reda tal nga. Kama redo ko na dava na buni kena yato. Na kake de ya. I watch no to study mo. Au bagandi taka we kemuni ne ona gali wili kana New Testament. Sana matata ka rara mo veiku. Me yalo ni New Testament. Dava na bune kachi kino polo la bibosa. Na buki kena to kino nakalo. Er mata tol la chiki. Ishe ko tinga no to bonga tinga ne no to mbula na mala ni bosea to sana kere ando na mata ser me langa to vikento ando na ser me mai dava tikino to songon ene katniko. I couldn't get up to his. With a strong arm, he lifted me up to show me what living is. He'll come down to your level if you'll open up the door. He wants to make your life worth living. That's what he came down for. He'll come down to my level when I couldn't get up to his. With a strong arm, me up to show me what living is. He'll come down to your level if you'll open up the door. He wants to make your life worth living. That's what he came down for. If you're looking for contentment and the things that you can see, you're gonna have some disappointment. Won't you listen to me, please? I know about a Savior. Down to me again. When I left, He sent His Spirit. You gave me everything I am. He came down to my level when I couldn't get up to His. Strong arm, He lifted me up to show me what living is. He'll come down to your level. Open up the door. He wants to make your life worth living. That's what he came down for. Sometimes I make decisions that later I regret. But the Lord keeps on showing me There's nothing to split me in. Don't worry about tomorrow. Come down to your level. He'll open up the door. He wants to make your life worth living. That's what he came down for. Down to my level when I couldn't get up to his. He lifted me up to show me what living is. He'll come down to your level. He'll open up the door. Make your life worth living. That's what he came down for. He came down to my level and I couldn't get up to his. With a strong arm, he lifted me up to show me what living is. He'll come down to your
nakamisa masu vinawale bunakalu ni rauni bulia tale sona tamata ni dota ni tala buru merano munini bakrusana buru ngoba takikima unawale bunalolome vinanumi nawale bunalolome vika witaki ni alora na kalu muni mai dolata ni mami dolval ni mami na no muni dolval ni mai mati na ni mami mati ni mami na no muni bul ki bawi bina kabale wike muni ki meroko wike muni ki bakalangalangi ke muni niko kim sama muni wike ki mami min dambende na ni mami rai ena loloma sangan bi bakan duin taki tim sama sulakan rembulan atau tiki mami rasia mati kumai. Saya tuku tabar na tingo nambong ni kuat turang nararai di kemuni is the greatest attraction. Narani tampin di tiko nararai nararai di kemuni tiko. Nawale pun nomni rongotan ni mas ni kuat. Nawale pun nomni bosa di kimai. Ingke kau tiki mami talamai nambong ini metak. Kem sama na buku ni cisu na ni mami sor. Kani mami mapul. Amen. Amen. Any. Amen. Naka torotala na tikiningona bina Kongo kila me ubo bina kakina ke muni kersar sa semati ko mai nambong ni kwa saru tale na bosa ni kalo se bebe kila na la segani dalat nambong ni mataka ni ko enda sa tiko nga na bosa banandunga introduction sembere enda se lande basara na blueprint kena via kila na blueprint ni tukungo elo binaka ni mataka Pag bina kinawana ngasiribuli, bina mga lebo na itukutuk, hindi ba bina kabuana kalo, sileti ko na buku kena ba kasama. Meron ni bagan daw tagi sabuti ko may kinano na biba kalungatak, yan ano na bosa. May bakalungatak yung muni naturanga, bakalungatak yung matabubali. May daw wanin na sematali na mbong ni mataka. Bikya muni na warungat ko may niyalo binaka, ni sematali may ni mataka. Ni semati ko ngamay na bimbong ikadang o meron ba ni katulo ni madaw. Yan na bisureti na baka binakasa tauti kaya ni may bakalong at tayo muni na kalaw men no muni na bagadeng ni mo de mata. Naka. Boleh mustan itu. Sabi na wala. Isa tay nawale mga